mi kuriya gendu ma hamache fawa mashruta gule malumat raituna hissa kurabafa adi mi dawruge terega emanik fan mi kurabba nima fawa masaketaka adi mi ge iturun ama rashuge raitun peenu ba kantataka gule malumat semanik fan mi hissa kurabafa himandoge mi raituna badal kurabafa wayruge kuda wagut ge terega hama mi himanduga alan imarak kurave fulunge markaz ke pingalunge rasmiyat wes kuriyatane algu mi tibefna hisaba mi manzar taves awagutun kenesamuntana Raiso Jumhuria alif alif atol kurabum kentawa datur fulaki mi deduge datur fule yotan emanik fan ke mi datur ful fattawa famiwani himanduin efahu ka emanik fan mi ituru hatar rashaka wadagenam miwani hamajehifa emanik fan mi wadagenawa aratta keterega mi himeneni himanduwa maalos adi feriduwa mativeri mi hatar rasha emanik fan wadagenawan efahu madama ituru hatar rasha emanik fan wadagenawa miwani hamajehifa jumla ar rashaka emanik fan wadagenawa iruka mi alif alif atolka mi hundirule huriha rashaka wadagenna matta mani fan kurabam kenta wadatur fule rajyege huriha rashaka mani fan ke mi tawruge tereka wadagen raitun beenu fulwa kankan Palawan kama emanik fan wani riasi intikhab ke dos sores paudu wadagen fa egaton mihar mi emanik fan wani rajyege gina atol huriha atolka ves ziare kuraba gina rattaka ziare kuraba fa te rajyege huriha council taka ves emanik fan wani badal kuraba fa mi badal won tahki mi rarashuge tarakiya kuregenda beenwa mashruta rayutunge faratun mi beenwa khiyata council medweri kon hoduma adi rayutungna ni rashuga kuriya gendan hore mashruta ka kule mawlumata hissa kore punkam faha kolve egoton midi haftaga ves emanik fan mi wani mi silsila ge tereng e datur fule kora wafa em fahun emanik fan wadagen fa mi wani e baatola e fahuga mi haftaga emanik fan ge datur fule ta khas ko mi wani alif alif atol ge ar rashan emanik fan wadagen na mi wani hama jehifa e tottua rastua ukulas mativeri bodu foldu feridu malos adi himanduka faha kolve eman fan ke me furto mansile gotuga mi himandu baf meni himandu wadagen himandu ke raitu na batal kura baf fire ke rashke councila anghin ke taragya masake kura committee adi mi ge iturun hama rashge muassasata ke isveri naves emanik fan meni batal kura bafa adi rashge taragya kure genda mashruta ka gule gotun eman fan meni hama council ta ka ko mi baby batal kura pontoka mi mashara kuri gengaswa raiso jumhuriyak mi datur fulga emanik fan ke ari huka wazirunna adimi ge turum paye kumfuntoge is very invest bayro daganna wa kam faha kolleve mi maksada ki rashuga kuri genduma nimma fawa mashruta ka kule maulumata council ta ka for kodinun adimi ge turum hama me rarashuge rayitun mi beenum pa padata mashruta gennam beenum wa kam ga waanama ekama akule masharata ves koriya kendion me koringa manik fan kura pa fa datur fulto ge terem ves argumenna feniken diei rarashuge rayitun mi beenum pa mashruta ka guligen rayitun beenum wa padata genaw mattaka rayitunna e fursat di e mashrutaka e badata genawma emanik fan nimawaka kam feniken diei mi datur fulge tereng emanik fan den koriya meati himanduge mi ala kaim kura mi fulhunge markaz ke bingalum ke rasmiyat mi rasmiyat sound government tibe funa hisab awagutu kense muntanen e foga emanik fan mal wadaga nama ami wane hama jaifa me do jumla hatar rashaka emanik fan wadaga nawane ei himanduwa malo ha feritu adi mativerikan faha kolve raiso jumhuriya ge mi datur fulaki emanik fan rayituna badal kurav mattaka rayituna gaatu masake kurav mattaka me kurapam kentawa silsila datur fulge terei kurappa datur fule egoto mi harge terei gavse manik fan mi wani gina atolta ka me ziare kurappa fadi rarash ge rayituna ves abadal kurappa fa komme rash ge ves rayitun emme poda me intizar kuramudda ek kamaki rais jumhuriya kurapam kentawa mi datur fulge terei rayituna abadal kurama mi papa abadal wonta egoto mi badal wonta huga erashuka mi har sarkar ge faratun kuriye genda mashruta ka kule emme fahuge mawlumat taka adi mi ge turun kuriye genda nima fawa mashruta ke mawlumat rais jumhuriya genda bani hissa kurabam enkamun rayitun beenumwa mawlumat rayitun e beenumwa taragige mashruta ka kule mawlumat mi badalunta ka mi rayituna alibikin ebade raiso jumhuriya vidal fawani mi de aharaki mi ahara adi anna aharaki taragige mashruta feshigen kuriye gentan de aharuke
fahak kura bafa ekatu mi dehar doge terega emanik fan wedagem fawa waudu fulta fudda mattaka mashruta feshikin kuriya danikama emanik fan meni vidala famike terega ekiki daira tam fahak kolleve ekatu sihi dairaya gedurveri kama adi mige ituruma kulverge dairaya adi emi इज्तिमाई गोतुम बलाकम का वाणमा इज्तिमाई गोतुम वे समा तफाते के मशरूता कुरिय गेंदियोमा निमा फवाकम एमनिक फान मेनी विदालो फ मी दतुर फुर्तोगे तेरें फाहा कोलवे एम मुहिम एक कम के हम रईतुंगे दुलहेवकं मी काम कुरमट्टका सिही गोतुं सिही दायरा तरगे कुरमट्टका एमनिक फान कुरिय गेंदवा मशरूतका आदि मी गेतुरुं हम मी कुलिवरगे दायरा तरगे कुरमट्टका एमनिक फान कुरिय मी सरकारो कुरिय गेंदा मशरूता फटवाकम फाहा कोलवे आदि एगे इतुरुं हम ररशगा मी फुलुंगे मरकस्ता काम कुरमट्टका मी कुरिय गेंदा मशरूत की विस फाहा कोलवे मशरूतके आदि मी मिहारो ATM ता नेर रशुगा ATM ता कायम कुरमा किवेस एमनिक फान के मुहिम अवाद फले कम ए मसके तवे समा मी मशरू मी दतुरु फुलगे तेरे हम फाहा कोलवे मी ATM ता गायम कुरम मसके ता फेशुम के रस्मियात कोरियन एबदे आदि हम मीगे इतर हम फाहा कोलवे फुलुंगे मरकस्ता किवेस एमनिक फान मे वारा मुहिम इसकम देबागिन कुरियन दवा मसके तके गोतो मी दावरु निमुगे कुरिन राज्य के हुरिहा रशका फुलुंगे खिदमे कायम वे फाउतुम की मुहिम कमे गोतो गायमनिक फान वानी इस पकोरा बाफे कम ए मशरूत राज्य के हुरिहा रशका वेस कुरियन दवान कम एमनिक फान वानी विदालफ आदि मिहार एमसके त कुरिय ताकम फाहा कोदवे मीगे इतरुं हम मी एमनिक फान मी कुरव मुंगेंदवा दतुर फुलतोगे तेरें मीगे कुरिन काउंसिल तक बदल कुरे वेरुका एम बड़ा फाहा कुरपुन एकमकी काउंसिल तक मी काउंसिल इमारत बावे हुरुमगे सबुं काउंसिल तक हिंगुम का मिदिमावा दतिता एंकमुं एकांतत हल्लु कुरो मट्टकावेस मी सरकारों हम अगीना मसके तक कुरो पमुदा का फाहा कोदवे गतो काउंसिल इमारत आमी इमारतन हेदुंगे मसकेता मी वनी हम आमी एकी फरायत का हवालो कुरेफा एगतो दादी फहुम बस मी वनी फंसास फर्स्ट काउंसिल के मसकेतन हवाल को पादे इतोर फंसास काउंसिल के मसके काउंसिल इदारा के मसके बस चाइना के एही का कुरे गेंदे मनी माफा कं हम फाहा को लेवे रईस जमहूरिया अलिफ अलिफ अतोल कुरवम गेंदवा मी दतुर फुल के तेरें एमनिक फान ररश वडागे ररश के रईतुन बदल कुरवम के इतरों काउंसिल तक अंगनु तरगिया मसके कुरा कमिटी तक बदल कुरवा आदि मीगे इतरों हम मी ररश के मुअस्ससातों के इस वेरी नाविस बदल कुरवा मी बदल कुरवम तक रशुगा मी कुरे गेंदा मसके तक आदि मुअस्ससातों मी दे खिदमत तक गुले मालूमात से एमनिक फान मी होदवा कम फाहा कोलेवे मी खिदमत इतरा तरगी कुरे मटका नुता मी खिदमत इतरा फुला कुरे मटका कुरे विधान कंद तक गुले गोले गोतो मशाराता कुरे गेंदा कम सम फाहा कोलेवे रईस जमहूरिया के मी दतुर फुल की मी सिलसिला को कुरे गेंदा दतुर फुले मी दतुर फुल के तेरें मिहातन रईस जमहूरिया मी वनी एम फहुं वडागे फमने बातोल के रत्तका वडागे बस ए अतोलुगा आदि कोम रशिगवस कुरे गेंदा रावफवा मशरूत का गुले मालूमात एमनिक फान मी वनी रईतुना हिस्सा कुरवाफा मी दतुर फुलतोगे तेरें एमनिक फान मी रईतुना मी देवा मैसेज तक की नुता मी देवा खबर तक की ए रईतुन एम बेनु पाकंत तकं रईतु में सम अफाहा कोल्ला एगो तो रईतुन मी बुनम गेंदनी मी मशरूत के सबुं राशु के तरह गिया मी गिना कंत तक मी गिना फायदा तक लिबिके दाने कमा हिमंदु रईस जमहूरिया वडागे नोमुं हिमंदु इम्बेस एमनिक फान मी वनी हुन मरहबा विदारफा एमनिक फान मी हिमंदु कुरवे कुरबम गेंदवा दतुर फुलकी मी अलिफ अलिफ अतोल हुरी हारशका एमनिक फान मी फटवा फवा दतुर फुलगे तेरें कुरबा दतुर फुलकम फाहा कोलवे मी दतुर फुलगे तेरें तें कुरियंगोती हिमंदुगे अला इमारा कुरा फुलुं के मरकज के पिंगा एलम के रस्मियात मी रस्मियात सल्ग में तिबे फनाइन साबा बगुतुं गेनस्ते मंदाना आदि मनिक फान मी कुरबम के दवा दतुर फुलगे तेरें एहन रत्तका वटागे एरत्तुगा मी रावफवा कांत तबस आलगुन में हम तिबे फनाइन साबा बगुतुं गेनस्ते मंदाना मी दतुर फुलग मनिक फान निम्मवाले हम चेफ मी मादमा एमनिक फान इतुर हतर रशक वडागनवान मियते एमनिक फान वडागनवानी हिमंदु फहुका माळहं आदि फहु फेरिदुशा मतिवेरिया वडागत मिवनी हम चेफा एमनिक फान मी
මියදුගේ එම ෆහුගේ මන්සිලෙ ගොතුක වඩාගන්න වානි අලිෆ් අලිෆ් අමතිවරිය එය ෆහු එමනිෆාන් මාදමා හණකාවිස් දතුරත ෆටවා එතුරු හතුරු රශක වඩාගෙන් අලිෆ් අලිෆ් අතුල්ගේ මිහුදිරුලේ හුරිහා රශක වඩාගෙන්නම මිවනි අහමචේෆා මේ දතුරු ෆොලතකි මේ රයිතුන්න බද්දල් කරවුමට්ටකා ರೈತನ ಗಾತುಂ ಖಿದ್ಮೆ ದಿನಮಟ್ಟಕ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ಕುರಫಮ ಗೆಂತ ವಾದ ತುರುಫಳೆ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ವೆರಿಕಮ ವಡಾಗೆನ್ನವಮ ಹಮೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಮನಿಕ್ ಫಾನ್ ದಾಳಂ ಗೆಂದವೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೇಣು ಫುಳವನಿ ರೈತನ ಗಾತು ಮಸಕೆ ಕುರಬಂ ಕಮ ಮೇಯೋಗತು ಹಮ ಮಿ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಮರ್ಕಸ್ಗೆ ಹಿಮಂದೋಗೆ ಫುಲ್ಹುಂಗೆ ಮರ್ಕಸ್ಗೆ ಇಮಾರಾತ್ಗೆ ಬಿಂಗಾಳುಂಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ್ ಫೆಶಮ ತಯ್ಯಾರಮ ತಾತಿ ಅರ್ಗು ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮುಆಜಾ ಹವಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಾನ داتو فلوك كافرج تبيفون هم كنستر متخا ميمد خول مخاص خولني الف الف مندو غافولهم كمركز اماره كرمك عملي مسك رسمي كو فشما ادم ميغتو مي رسميات شافي خد دفني رئيس الجمهوريه دكتور محمد مويس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रस्मियात के शरफेर मेहमान दिव्य राज्य के इज्जत रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज मिनिस्टर ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी ऑनरेबल अली इहसान कमिश्नर पुलिस इस्माइल नवीन अलिफ अली हिमंदो काउंसिल के रईस अल्फालिल खुशाम इस्माइल रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अल्फालिल इब्राहिम नजीम रईतों के मजलिस के इज्जत मेंबरों वडंती बेवी एम्मेहा इज्जतरिना अलिफ अलिफ हिमंदुगे लोबोती रयितुं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात मी रस्मियात की दिवे सरकार गे फरातुन दिवे राज्य गे मीहुंदिरिउळे हुरिहा रशग्गा फुलहुंगे खिदुमे दिनुमट्टका कुरेमुंदा मसके तौगे तेरें अलिफ अलिफ हिमंदुगा फुलहुंगे मरकज इमारे कुरुमुगे अमली मसके रस्मी को फेशुमट्टका बेवे खास रस्मियात अलिफ अलिफ हिमंदुगा फुलहुंगे मरकज इमारे कुरुमुगे मसके रस्मी को फिशगिंदा मी तारीखी रस्मियात शरफिरी खुद्देवा कमटका दिवे राज्य के इज्जतेरी रईसुल जमहूरिया डॉक्टर मोहम्मद मोइज शाह एम्मेहा हाजिरीना मरहबा दन्नवं कीर्ति गुरान के बारकातो में रस्मियात फटवा देवी अलिफ अलिफ हिमंदु स्कूल के ग्रेड हाथिगे दरिवर इब्राहिम अजीन मोहम्मद मी रस्मियात होशाड़ा देनी आलुगंडो हसन इरफान एम्मेहा हाजिरीन मी रस्मियातुगे एम्मे हास नंबर कमवा अलिफ अलिफ हिमंदुगा इमारे कुरा फुलहुंगे मरकज गे मसक्कै रस्मी को फट्टावा देवा आदि फुलहुंगे मरकज गे बिंगा अळुवा देवु मटका मिनिस्टर ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी गे ऑनरेबल अली इहसान गारिहु वारंग अदबिरे कमायकु दन्नवा अरिहुगा कमिश्नर ऑफ पुलिस आदि रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड गे मैनेजिंग डायरेक्टर आदि अलिफ अलिफ हिमंदु काउंसिल गे रईस बाय वेरिवडागिन देवुंगदे
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಮಿಹಿಸಾಬು ಮಿರಸ್ಮಿಯಾತ್ ನ್ಯೂಮಕಂಗೈ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳ್ನ ವೆಸ್ ಬಾಜ್ ವೆರಿ ದುಹಕಂಗೆದೆ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು අදහමෙන් දෙම තිබේ ෆුනහම මේ කෙනස්තිනි අලිෆ් අලිෆ් හිමන්දුගා තරගී කුල්ම හමජී ෆාවා ෆුදුහුගේ මර්කස්ගේ බින්ගායලුමුගේ අදමදි මසෙක්ගේ ෆෂමුගේ රස්මියාතු අද රාජ්‍යගේ මීහුන් දිරුලේ හුරිහා රෂීගා ෆුදුහුගේ මර්කස් ඉමාර කුරුමට්ටකා කුරියගෙන් දා මෂූගේ තරෙන් කුරමුණු මුහිම්මෝ මසකතේ හිමන්දුගා වෙස් මේ මෂූ කුරියා ගෙන්දියු මේ අමාන් සුල්හවරි මුජ්තමේ ගායම් කුරුමට්ටකා කුරියගෙන් දා ખાસ මෂූගේ තරෙන් කුරිය දා මසකතේ මේ අසබු මේ කවරේජුගේ තරෙන් හිමන්දුගා කුරිය මිදියා فلهنگ مرکز کے امارات کے مسئلے کے فیشم کے رسمیات می کوریج می وقت خور کولدان کوریا میوتی رئیس جمهوریہ می اتولوگے مالوها بڑاگتون ایک کوریج ہے کہ بدل خلم کے امید کا اسٹوڈیو حوال کولدان السلام علیکم هذا أرجو من اتباع في حسابه تم ميجنستيني ألف ألف أطلع رئيس الجمهورية كورا وممكن دوادا ترفل كتيرين يأطلع هيماندو كه مي فلهنگ مركز كه إمارات كه بينكا علم كه رسميات وقتون argument بفنا حسابا ميجنستيني مي دكتور فلكي رئيس الجمهورية ألف ألف أطلع كورا وممكن دوادا دوه دكتور فلك كم فاها كده يأطلع كه ميهون ديرولة هوريها رشكن يمنك فان مي دكتور فلك كتيرين أوداعن نوانه يقولون جملة رشا أوداعن نوم ميواني هم جيفا ميادو يمنك فان أوداعن نوانه هاتر رشا يقولون فرطة ممانسيله يقولون يمنك فان أوداعن نبي هيماندو إفوق دين أوداعن ما هم جيفا ميواني مالوها أوداعن نوم يمنك فان مرح بعد نوم كانت تكوريا دامن سرادي ඉතුරු මාළහුග මේ කුරියද්දා ඉතුරු කන්දතක ගුලේ මේ මවලුමාතස් අල්ගොන්මෙන්ති බේෆනා හිසාබ වගුතුන් කෙනස්තෙමන් දාන එනමස් මේ කවරේජ් මේ වගත මෙතකනදා ෆල්ගන වකලාන එම් හැබේෆනස් වර පාචරිතු හකෙන්ද වස්සලාමු අලයිකුම්